Hello, everyone. Good evening, good afternoon, good morning. We are so glad that you are here at our inaugural event of our network, US MIZO Academic Network, and to formally launch our website. We are here with our co-founders and many of our honored guests. I will talk a few about our network. Our network was formed in early September by a simple phone call, and we realized that we have so much in common. But one factor stands out, that is that amongst the various shared perspectives is how do we contribute our skills and our talents for mutual growth and improvement of ourselves and our MIZO youth and Mizoram in general. So we wanted to make this platform where we can learn and inspire, particularly the youth all over the world as well as in Mizoram. We strive to have a platform where we provide intellectual discourse and learning, as well as training, where we also encourage employment-oriented, talk and inspirational talk, as well as to discuss and talk about how we can impact the MIZO society overall. So today we are joined by our co-founders, and I would like to open the floor for each one of them to introduce themselves. Thank you. Perhaps I can begin with myself. My name is Lalsangkima Pachuau. I'm the Dean of Advanced Research Programs and J.W. Beeson Professor of Christian Mission at Asbury Theological Seminary here in Central Kentucky. And I, by saying Dean of Advanced Research Programs, I'm basically looking after the PhD program here at Asbury Seminary. Perhaps go on with ṭawngṭai and then put ṭawngṭai. Tibay ule kehi Dr. Sherry L. ṭawngṭai kania tun ma kum som ni velai chung chu MZU Department of English and Culture Studies Associate Professor ni lai kani China tuna hian Chicago kan oma part-time in East West University Chicago kathok ani ka research interested so indigenous studies te folklore te culture MIZO society ṭawngṭai shim ang hi so katui matin kan belelok do chu he kan network he engting angai thatu ten min lo don sonang kan shi thiam che lova engamo mi thiam big le kha thiam big le zir sang big in hor khom ti lam pang kha ani lem lova amai ro chu he kan zo fa te Mizoram atang te le mun sang atang kan ron kal khoma thiam na chi sang nein expert na te po engamo sang nein kan local khoma ni heng te hi ke mani te po ina kan in encourage to na kan in fui to na kan than chho ze na tura he til hi lo ir chuak ania ti chuan Mizoram lama tang te le mun sang atang hi Canada te le kan chan te mun sang atang lo en tu te po ina min fin chua kan thiam te le kan experience te kan in share to na kan log pi the nge na tura ani the nge na turin he network hi ka be se tla te ni. We'll call upon Dr. ṭawngṭai to say a few words, please. I think you're muted. Yeah, sorry. Coming to la tumnoa niya tunay yan research being National Institute of Health Maryland Bethesda Maryland ako mekani. And Dr. Jonathan, please say a few words. Angai ve mi thui do coming introduce le thok ai tum sia ma'am. Oh, so very la. Ngai thomo nie e
enge network aming poi kan chai rai ang renga kar khat don chu kan riala achan chu enge in ti ve na lampang ang te ka alam the wang khan kan tia amaro chu heya to pa chuan in mi ngeng chun lo theyang deuh baran yang chu network tiang zong khan a lo kala chu chu a lo mom khop mai ka tia tuna hianin ke hi Houston a ka oma ke mani sana chon hei ta riat le minute nga ania Houston a big hen tharuk nga vel chi kalom hei enge a rin aina pui khop mai a tin Portland ai Henry nine alone dom do zokin ka hriat chung te chu soi mai ka chaka ni abak chu min non introduce le na khan ni mai ro se kalome. Okay, I'll call Dr. Betsabi Sailo from Yale University to Hello, coming to Betsabi Sailo niya. PhD ka India IIT Guwahati katia tuan tunahan Yale University School of Medicine postdoc katime ka ṭawngṭai cancer pancreatic cancer lampang research katini. Thank you. To go further, I would call Professor Lalsangkima to have inaugural prayer and a few words. Hey, thiền teu nè mo lal tei te chung te ten han soi tong khan mi kan network hi mit hiam in ti te din ni lavin ke ma ni kan in chem al tona discipline sang mi ten in shatona tu tiang ma kan son zel theina turatan le kan riat na te ang te po kan that pui tlan aram anam ang te kan that pui tlan theinan ti in ma kan la a hei a big takin maria kan how to nu la ni ber maya ni han mia to kom thale a lom le maya toi te kan sei du lok chu kan ṭawngṭai mai in hei sangkha zakwa samriat pakwa khan America ram hi kalau thleng thamas bera reivele ta viwa chuti lai chuan India mi poi kan latle mani America ram hian kan latlem khop maya Princeton University Sri Lankan professor pakhata omve teng te kha makhi kan ti zok thin khan ya tu nai ro chorin hei Y2K tu lampanga chuanin nasatakin tiang hian mi kan lo pungta chuti kara chon ke ni MIZO tlep te tiang angin kan han sei khoma marine min introduce chu min ti phur khop maya ai chung te hi chu kanin muthuak to tin lal te hi chu naw anga kan lo en ten nia an sei kan han sei te po in tiang chuanin Jonathan te kan han shle zel te betsebi te tiang chuan midang te po ala omle zel tur kan nia khatiang ang kan te hianin kan keni hi academic lama te kan nia researcher te kan ni chu wang chuanin kan kemania keiman hian akhor thak theya zir lai te PhD zir lai te na kum tin ka sai thin angin research chu khohar thak du deu menia man ni malakal pui vak ngai te hin ni thin nia ti ten ka sai mai thina chu tiang kara khohar lu tuk lova kan ho theina turte kan in chem al ton theina turtan te he network hi kan din ani ti kha trong kam ni khatin kan soi ni selangin ti chuan ke man ni lamina akan thiam na mi te vakhil lam ai ma in ke mani pon thuk zoka kan zir na konga kan hriat na konga kan mason zel na turatana ke mani indu sakton na tele indu tho na te rilru he network hidin kan ni ti kha kan sei de nual to kan sei le ni sela chuan zarina hian tianga kadin mu khom na formal te kan ti masak bera seminar kan nei do na webinar ni bera jok nga chu hei pu Jonathan an le introduce nga chung te po kan ṭawngṭai na kan hranga langa tin chu tiang chuan hemi
cái này cho nó all samsung in USMAN te kan ti mai mai USMAN hi Pathian na kan hlanin kan ṭawngṭai don I ṭawngṭai nang ma choi moi tu rei din te kan ni abi takin mihring te hi thil siam dang te chunga po oma ro rela hruai tur zo ka idin te kan ni fin a imit huam ishiat na iro pui na manga ishiat te kan ni lalpa kan Pathian nima sela kan tluk na te wangin kan hriat na te kan thiam na te kan ngai tua thei na te zong po nang ma ayam ma ni le mani masiala in tiro pui cha ka kal mai thin te nang ma ngai po hriat na awanga chapo wa thei ngil le mai thin mihring te kan ni chu tiang kara I khongai na I thuam mihring te lom thu zan nai hian hetiang anga kan han in kom khom nai hian kan soi masa imidin angin imiruaman angin tuna kan ngai tua ho na te le helai MIZO tlem te khothang rama om te na kan in chem al ton na tan te kan in fui ton na tan te kan hriat thei na le kan thiam ve thei na ang zong te po imi te tan kan mi te tan kan chipui te le kan ram te tan po song solota kan man thei na tura kan in ro man na te hi ikuta kan hlanna imal som na kan nge ne ti chuan abul bera chuan kan in biak po ton na te kan in hriat ton na te kan hriat na le kei azan in kan hun angei te po kan tar lan thei na turata na website kan han din te po ming te in kan han dina lalpa min ti mason sak zelin mithiam te min pek bela chu tiang anga imal soma iro pui na turatan le kan za ṭawngṭai puya tana man ani theinan ikut ro puya kan hlane ti chuan zan ina kan in kom khom na tur poimo tak thu pui poimo tak ain buat sai na te Jonathana lalpa malisoma iro pui na turata na imana he kan ngai tua le kan ngai thak tura hi mal min som sakamin hruai kan hun te min nei sak turin ikuta kanin hlan thara zong chu kan lalpa tu taki so Krista mingin inhena kan thlene amen. Thank you, Professor Sangkim. Avatlaman